Kekam aco. Kita main, Pak. Iya cek abit ya. Suli boleh ya. Iya, Pak, lah cek terka beter. Sengko nak kena laki tak dengan du. Nak kalah ko di sini. Mo ni penga reng tua. Laba ada ba sedia pak. Malanggo boleh. Contoh main film kana jetuk segala kongko. Deki lagi ya kana aja. Selamat sepeda tak potong. Kayak kabel bilu. Kentengannya loh. Dekila jadi mak langgan. Oh, ada orang sekali. Di kopian tu kilo ni. Panas. Tahu je panas ye nom. Tak 1000 kilo bacan lebih. Masih mat langgo. Mat! Kerja buah balik kilo mat. Apa matong? Berapa ke? Akhirnya kalau habis siara Bung Komat. Apa kaki maksudnya biar keberan ya dongkol? Ada apa kaki me bere ke? Sireng sepeda tang sepeda TV. Panas kaki ya. Bener kayak panas mat. Engkau kayak main kaki. Sepeda ni berita dan bedon. Macam bayi malah bayar apa ke? Kan aja yang mau boleh orang. Ada apa kaki ke? Kan hari tani boleh aku. Berita tuh man kaki. Kaki orang tua ni ke? Kakak menungguan ke? Kan aja ya tu kayak ngalapon. Tak boleh ke apa kaki ke? Lala ka boleh ka papa yo. Matog kalau teman mundur makai kasapar. Pak. Bapak. Loh. Arah apa PPJ kacau? Mai bodoh dah.
Engko itu koloreng, Pak. Toko loreng dek rem Cong. Siapa sih rokol Cong? Matongga, Pak. Mek cek orang tua lah Cong. Engkau TV pangkat kalau tuan ukuran kakek Cong. Kakek taruh mana Cong? Mai Cong itu Cong. Mai, Pak. Penggong kilo baru Cong. Wah ya mau yang ku mat dangga deki. Ada susah deki mau ibu bapa. Tapi latih mari tak tahu man kana aja. Ayo Cong, sudah Cong. Jadi mana mana Cong? Aju, Pak. Tak roh mana, Pak? Aju ayo. Yo. Iya. Lenon. Go, kakek le yon. Iya Kak Satin. Mek puruna kan nak kakek beda apa? Aduh, sepak mana kaki le yon. Iya Kak Satin. Beda apa kakek kan nak? Ayo yuk kan nak tuju. Dia iya le yon. Tak anak re toko loreng. Nya mana matong ke ku tahu tungien tren pas sepak rumah kaki. Kaki andi anak ya le. Iya nanti. Siapa nya mana? Matong ke. Pak ya, mun tepak sinokol tengah naung. Ke cele olok kanang kok tero tahu. Cong, matong ke. Kecaya kan nak cong keluar. Beda apa, Pak? Cong, nunung cong. Nunung cong. Nunung cong. Adi sinokol kaki Cong. Iya, Pak. Lah toko dulu, cek tampirin boleh. Mun di sinokol kaki Cong, tak bisa Pak semua di sini. Ada apa, Pak? Kaki minta bisa sih manusia. Tako dia. Ba, benekeng tako Cong. Masalah na si Kobe tayo, yun na rin. Si Popo Cong. Nagti kakek bimatong ke re di Popo Cong. Tapi dia mah, Pak. Ya sengko lang kere pintu kakapira. Ya, na rumah pole Cong. Ya si Popo rin batong ke agad Cong. Iya, Pak. Sengko tak sepora. Kana ria tak ada lebalongku. Semoran aja ke. Iya, Pak. Sengko sepora, Pak. Iya le, engkau si pora kakek. Entar merame kana. Iya Kak, singko minta sekora kia. Tangana sinokola ng kakek. Oh, mo dile ko la mo le fele yo. Iya lah mulai Kak. Diki tangana label na. Cong boleh Cong. Ya kan nak cong tuju boleh cong. Cong, kaki mi bisa nukol mat langge cong. Cereng mat langge ju pula na kakek. Bapak pas buru todus dia bapak mat langge cong. Ya kok ku tahu jadi boleh mat langga Pak. Salah nak kakek Pak sengko tak beritahu. Iya cong, bapak laka lero. Tak teman mi bekakeh amain karo mana tesadin. Ketika kita tak tahu, jadi boleh tesadin. Mangkana Pak kali budi nah. Nak potori acirinya di pele. Mereka atau karan seteletanan. Iya cong. Tak kala bapak sekelero cong. Ampon kapra orang tua setia, saking sibuk nyari tunya, sampai lupa nganalaki nak potona de belah bentretanna. Nyari tunya butuh, nyari belah parlo, tak usah adente atau kartelu tretanna seetemo.